उत्तोर्डा बिचार मस्ती आनी धुमशणाच्या केसीत आदलो मंत्री आमदार मिकीक अटकपूर्व जामीन मेळ्ळो। 15 दीस बेताळभाटीत आनी 60 दीस उत्तोर्डा वचपाचे ना म्हण जामीन दितना मडगांव कोर्टान अट घाल्या। उत्तोर्डा बिचार मस्ती केल्या म्हण जी क्लिप चलता ती फेक आसा असो मिकीन दावो केला। If you go to see every day that video added, if you see the previous first day, the video which is on circulation, that video itself says about the parachute, about where from Betalbati he comes 3 kilometers to Uttarda where he was sitting and having a food. But that means the overall the police investigation was totally biased. See this parachute issue which comes in Betalbati comes under jurisdiction of Kolwa police. Kolwa police just made an NC, okay, because there's no case. There's no case completely. The second issue, which is Uttarda, comes under the Venna police station jurisdiction. But the way the IO portraying me as I'm a hardcore criminal, and all my past cases, which is only registered, those cases has no status left. All the cases are over, dismissed, discharged, okay, and those cases also had on my say. Anyway, I had a trust on the judiciary. Bail is granted on surety of 20,000, and reporting is given that he should report for 10 to 1 for 5 days, if it is required by the IO. And general conditions are imposed to it, and they told him not to enter Betalbati for 15 days and not to enter Uttarda for 60 days. So tomorrow we also will be happy that to comply this condition, because tomorrow we want to prove this case is false. And we want to give them maximum chance, and we challenge them to come and prove these allegations which they have made. And we will be exposing them by getting the correct real footage of the CCTV, and also we want to expose him by showing the correct unedited video from the mobile, which we have been asking for the police. So we are happy that the order and the court has acted as per law, and we are very much happy with the order. कुंकळे बायपास हायवेचो सर्वे 20 तारखेक सुरू जातलो। 20 दिसां भितर प्लान तयार जाल्या उपरांत हायवे कसो कितें करपाचे ते थारायतले म्हण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। जोकी आल्यामावान आमदार आसतना रेल्वे लायनी कुशीकच्यान हायवे करपाचो प्लान आसा म्हण लोकांक सांगिल्लें। तसोच प्लॅन आसूंक जाय म्हण लोक मागतात। कुंकळेकार विजयाच्या जनता दरबाराक पावले। हायवे खातीर सर्वे जावनी मागीर कितें ते थारावया म्हूण ताणें कुंकळेकारांक सांगून सध्या प्रकरण निस्तारलां। ही सर्वे अजून मेरेन तांणी सुरवात करूंक ना। ही सर्वे 20 तारखेच्यान ते सुरवात करतात। हांगा अशें आहा की लोकांचे भितर लोकांच्या मनान एप्रिहेन्शन जाल्लें आहा की एक हायवेचे अलायनमेंट बदलून नवो अलायनमेंट जो येता तो लोकांची घरां कपेलां इगर्ज्यो ओडून हें जावन डिस्प्लेसमेंट जातलो लोकांचो, हो लोकांचो भंय आहा। लोकांक आमी सांगिल्लें आहा की तांकां सर्वे करूंक दिवची कन्सल्टंटाक, आनीक ऑल्टरनेटीव लोकां फुडें हाडचे। 20 तारखेच्यान ताची सर्वे स्टार्ट जातली। 20 दिसांनी तो सर्वे कंप्लीट करतलो। ताजे मागीर लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव, नॅशनल हायवे एंड आय मायसेल्फ विल रिव्यू इट एंड दे डिसायड what is the decision about the final alignment of the national highway. आज ही मीटिंग घेतल्या आनी आमी तांकां ते कन्सल्टंट येयले ते सर्वे करपाक। ताणी सांगला 20 दीस दिले, मिनिस्टरान सांगलो आसा 20 दीस तेणी दित म्हळ्यार ते सर्वे करपाक, आनी तेजेर आमी जो कोंकण रेल्वे पयलो आमी जो नोटिफाय केला तोच आमी रोड पॅरलल टू कोंकण रेल्वे इश्यू करतले। आनी हांव आनीक एक फावटी मिनिस्टरा बरें थँक्यू म्हणटा। कुंकळेकारांक आदलो आमदार मंत्री जोकी आल्यामान सांगला तसोच खंय प्लान जाय। आमगे डिमांड आहा सगळ्या लोकांगेलो, सगळ्या लोकांगे डिमांड आहा हे जोकीन जोकीन केलो तशें जाय, चॉयस जायो ना जाल्यार ही एक घरांतले वेपन घेवन भायर सरतले। दॅट इज गोइंग टू बी ब्लड शेड। सो ते आमी विजया हातीन दिलो आहा, तो तें जायना जाल्यार सगळीं लोक रस्त्यार येतलो। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।